Inang falo kida hela ihela letek fatisi sofre hela moras stroke durante ne susar los paihan nebe ato consumo lor-loron no mos hela fati nebe la seguro. Turmai ta acompanha reportagem nebe Jemen para ona. Telespectadores, a jornada Moris ne é mahoto ne Moris lahanesan. E a balo nebe Moris na kono hoksolok, e a balo nebe Moris na kono limitação. E da maka condição no realidade Moris inang Maria Imaculada niang nebe hela e halalete koang ida o oang na rua nebe acompanha ne durante ne o condição deficiência. Telespectadores, emohoto sempre até tem katak domin ina niang la ia limitação. Mabe inang faluk Maria Imaculada hateten domin mos ia falling. No falling ne selo kosar bem hotu. Kalang labele tobo hodiak no hala sakrifisi hotu nabe ema labele hari. Realidade Moris e maida-idak nian iha mundo ne lahanesan, balon Moris so contente, tamba buat hoto la falta hodi goza la lauk Moris, no balon fale Moris iha tristeza ne laran, tamba hasuru problema woing iha Moris ne. Iha aldeia Bandro, suku Fatisi, posto administrativo Laulara, município Waileu, hela inam feto falo kida naran Maria Imaculada da Conceição, Moris hoidade limanulu resintolo, nebe durante ne hela hamutu konya wan feto falo, ode tau matam banye inang ne, tamba inang ne daudau ne sofre moras stroke. Inang falok durante ne halo serviço aiwain, hodi sustenta Moris lor-loronian, mai be ihatina rehon ruas sanuro resensia, feto falok ne hetang moras complicado, no bahalo tratamento e hospital nacional, mai be la recupera to sofre stroke. Bain hira ina ne sofre ona stroke iha nia kabas parte limang karo to iha ain, halo nia labele lau no tem que acompanha husi wan sira, bain hira nia precisa. Ina ne haktuir nia história kata kafoi nia sofre stroke ni halo tratamento ai no hakarik diak fila fale hanesan holo pode bele halo serviço hanesan bai mai be luta naruk ne to agora lai resultado. Terveni matos sanea moras ne hansa sai ho ismanas nian ismaliri parbete ne maten te kedas ne hosi sore ne ketarit makida ne de mak au nai ne hau ne liman de ida ne bokan ba mai ane sambe moras ne ane sete ismanas ismalirin sirane maka sai tostia to babik ya fatini hak fodak mai da ne mos tostia Nebi haba konsulta det mas mai muruk fahimu mosi mubala palapasa ida. Aba pidau, ba konsulta pidau foi muruk di. Mos hakimu mos lakono hotu ida. Hau nai ni moras nafat lima ai. Sinti moras los kan? Maten dia la bukan ida. Konta ida ne la tambane se la mate te la malata ne la bane. Serviço na internet tour di hauma ita hanu barak lalingar bolu buat tuto ne hakara kohan sema buka fobo hanu barak pabe na ini moras laling ida ne di moras are bukan ladia kida lamos ladia teni lima nain mama remita lawa tanang kan nomor serviço mak ne hela mes ita kan hela serviço mas Lori babe ain ho liman mak mora. Hawak
halo serviço, halo tos, fohan hau oan sira. Conta dia hama sau ni ini mahalan sana tos au lamos ne. Lawa mos, lere rai. Consequência Rosi Moras nebenia sofre, família ne hasor desafio no problema barak nebe sura la hotu, ida mak menos saihan atau konsumo kada loron no uma nebe hela kalem balong kuak ona. Inang faluk Maria Immaculada nia kabin fila ona bamundo seluk iha tina rihon rua sanulo resin 5 no sira nain rua iha oan nain sanulo resin ida komposto husi feto nen no mane 5 no oan sira ne balon hario no makain mai be sira la iha serviço ruma no balon se escola no ne susaratu sustenta Morris lorloron. Ho realidade Morris nebe inang faluk nei ho família hasoro nuna nye husu ba makar ukun sira atuloke mata no se tilu bahalerik sira nebe família ne hasoro ho de bele tulun sira bahalo mahon ruma no ihan nebe sira precisa. Tambami umaatan se madian tan fale. Governo Hanoi ne te baharo ne te kau numa wana mau helaka. Fos mina sirane ai farina sirane batar sirane hau ni liman dia kena hau karasi kurawa. Suara sekali mak babe fos ne. Feto faluk ne nyawam feto hatete hafui ni inan hetan mora sira esforço lori bahalo tratamento e hospital nacional mas beto agora se deu recupera husi moras ne. Wan feto husi faluk ne mos ala iha serviço no ne sira depende de ba produto local sira nebe kuda iha tos no fani ha mercado hodi sustenta Morris mas bela suficiente no dala ruma hetan apoio husi vizinho sira. Asani mora sira acontece ni vai ser hospital a melhor ni sai tamo hospital sarne hoto meto clinic pot sarna ba hoto ai moruk ni simo doni maybe hemo fila mai fila ba hemo mai hemo tia sente semana de rua doktor harkan fila falba am bare seta fila falmas mai ni hemo mus la pasana fa am bukai moruk timor tan sa hatta kamus makane sani helad ai moruk hane sa pande fo mai mana sa muxilin sarne paracetamol sarne sai moruk sa siruk ni mai man sani hemo sani ona am de konsumen hasa am baleno ne asa baleno ne hetanya be asa emergency tumor ya seda ka ulun honya aine stroke ne tumor ne ma kan sa stalania ne ma dal stalania ma honya krasa te kerana ne ta juda ne te kuma ka ha balu me asa ami eta faluk sarane de ho wang kiek ne hirane de ama mas faluk ta na se ne mi akar usu ma juda de uma ka ho ha ba mi tratamento ya ana sa udan mai na sa kalen asa nene ta udah ben tama yo mal surin mal larang kalian kuah kasane udah tama ne sempre surin dunia tambe temane live tene apa sih rasanya mau sih masa mau alin sih masa ajuda halo niti kane sane ba dan udah amat tahan niti ba mati ama ain hane sela ni be ame karya mau hane sa tahan ya coba tahan amati bah sarang salorum belet ni asa bahana farina batar sarane ame halo rasik dia ame han me bahasa ba fos ni maka sa han terus itu sekarang sa huwan tan adis laba bahasa ramos sa to hola saku tomo semana ni lahir tanda Asi hanterus hatlah ya ona pantir vizinho sarna mabu inalin sarna maka sueniti kelate daruang ame hantahan lai. Vizinho nebe durante ne acompanha ela inam faluk ni realidade Morris ne fossase kata durante ne faluk ne susar bahahan no hela fatin no ne daudau ne vizinho sira ajuda hela faluk ne atu hadia falin ya uma nebe condição la dia kona. Momento ne ya sumana kotu bane udan botan tambe au tumai ferkon dan tumare to feri ke krai ke tu udan bo anta da sa tuma hari ni agrave teves hoda benda ne be mak pot suling ala kalen anta ya to belen ya be fatin ni la maliring tar anta buka filmio sira dan au alin ke kuan de ne hela anta udan itu tumba matlarang haruma rehene hawi
ita selo kareta tura sama do que ita va hola rahene ita selo kareta tlago ita tena mori sidan então ambuka te osa kareta ret amro tumba sur rahene mai odi halo aden narin ta halo hela apa ni toban odi ni ba mai dia tambah udah ni laula dia kalian bepua ni lama ini ni sarung tu ni mun halo ansairing atau buka ai anta ngai ni lalai state udah main ni dorok lalai state anta buka mes ada ente futeri inde naran la tau blog mas la tau ba ita tau ai le tenet par ni airing ni la vela atona ana tongwani da hal tu ansairing ni det taka kalemba anti surang main ni hele telarang na Chefe aldeia Bangro Suku Fatisi Alberto Marcos Satete durante a autoridade local reta na apoio necessidade básica husi NGO Ruma sempre fahe ba família ne mas beda la barak leu família ne reta na apoio husi vizinho sira Kona bahela fatiniha mandato oitavo governo, autoridade local fotiona dado satu construir uma na Roma ba povo ba família ne, mas bela consegue construir tamba programa ne taka ona e hatina rehon rua Ron Loresintolo. Mas be autoridade local foi na lais ne fotiona dado susi família ne, atu husu apoio ba ministério relevante sir, onde bela tulu ne tik falok ne. Idane momento nene feri sidau ansa foi nadau nene foi para da niña na raserna tuba tulur ba persis mai sidau kato eta ansa konse suku ne nami sa para tulur ba tamona cuman feri ketan hela niña osan de la barik niña quase kal fulane uluk tina quase tina ni dala tina da sentia fen hetan mas sungun hon niña o ansere kaina mai sekolah hoto be dekle mai direk fa ma tosan ni ba antanya to hal batur mala bele Kau ni ansa se parte do governo da hora da ukumbani se vele tamu bat masih rasanya ita harayan sahela fatin dan be masa do kliu capital do kliu ne mai misera mas san rurais lo sela ne be governo se vele pela ni lao satu foto buat rumah dia keluar sira mai be sahala ti mahon rumah basira persiro bel seguro tama parte ne kontra keluarga rua makela ba umeda sana or fatin dan sana hela mos keluarga rua mak ot misa fal ko turit makela ba umeda ne se vele governo bela ne pela ini tikasan pela apa ini tik material balu bel sira bele persira família do ben mai ajuda per bel halat desirnya fatin persira bel ni anisan ami ansan felia ganen prepara de sirne dokumentos rumah lori ba mai be ansa atu selo bahira nei independence lete tambi ya vali ida magida kano simona be osan tercero la barik ninian la bela sesi fel batam ida nebe ansa ami se prepara hel bade mak depende ba na istaro na ulundan ina no sekali emedas ne maga second foto na osan de la barik ninian istene la barik leng agora ni mor sesne hela terparito hal konta felida for mag de la barik nian aida be ni direto ne makla hata falmo sabsen tela dole sevel deklu se istaro no hanuin laran baru ni ida ni awani na lan fatimba ida banin ne te lan fatimba par ni bele tamon ni mor sida be boto to hein hoto boto to osan belwa hola agora ni mor sesne la ni la bele halpatira Inam faluk Mariane a história Morris hanesan reflexão ida husi retrato moro husi katua sferik sira no ema ho deficiência sira nya Morris iha area rural sira nebe dala barak ema lahatene tamba sira laos det luta hasoro moras nebe sofre mebe mos hasoro isolamento social no vulnerabilidade Ho realidade moruk nebe inam faluk Maria Imaculada hoan sira hasoro hatudu bati moroan hotu katak mas ke Timor Leste ukunan tinan ruanulu resinona no kada tinan Parlamento Nacional aprova osa nebe hanaran povo nia osam homontante bot no governo lança programa assistência social oioin informação no acesso ba programa sirane dala barak lato i aldeia remota sira hanesta ni aldeia fatisine e kusmai povo barak maksemori si a pobreza nia laran no sidau senti benefício husi ukunane.
Inam faluk Maria noi mabarak seluk nebe hasoro situação hanesane precisa teves ema seluk ne tulon, mas que o assistência que incluiu o forma sira hanesa oferece han nutritivo hadia sira ne helafaten ka acesso a facilidade de saúde e danese ajuda teves pode ha menos sira ne toda no restaura esperança ituan e sira ne luta ba moris. História foi uma lição mores nebe clientebes. Katak desafio laos definição nebe condição ida nebe loke dalam ba empatia nebe klien liu. Mas que família ne mores sua limitação, nebe sira rico rodoming, dignidade no espírito luta nebe inang ne kuda hela. Ita hen katak história ida ne bela inspira ita hotu atu valoriza sacrifício, no sempre lembra katak kusi inang ne hamnasa subar hela sacrifício bot liu ba uan sira ne diak. Equipa cobertura, Gemen.